The issue about no. And our friend say, "Only me baby di issue no komo." Anya me unya Atadwe no abone nyom. Papa je na de akola no ne oni akola no wasema na. Me say, "O frame me ho komo na oni me bedi." So obo Atadwe me sorry apie me mabonyom. Interview me na ye. E na so ye bedi ho komo. Unya Atadwe no abone nyom. In the first place, one him say question na obusa akola na nye. O de ne beto asem mu. Okojo okra me no issue. Sesen. Wo asem ne ba ye no, utimi fa phone frame me. Eji mu nchiremu ansa na ukokwe video say me pa Atadwe abono utimi frame me kodo utimi frame time akula ni wie ye onu hu se wa mistake ne bra panyin no o ka kiro so pa so onkofa ne maame ne papa emfiri bunu mepa o che wanza amafo dimatembe week ni me maame frame na osu me sister frame na omusu mafo dimatem sa just like that my interviews organa hanoma I'm a headlines. None of them said that we interviews will bring now any problem. Question. It's my style of interview. And I make us a minimum say it's your style of interview, but some you are very sensitive. Akolaya there at the Dimatem live on TV. No one saw Dimatem because Jimmy Sema as a senior presenter. Obe Frank Ranaka be channel. Now we are double. Asama ba on frame. O double a video. Say yenye demonstration fantiame. Ya double. Say baby o chichira aboa no on sane no ho. Baby o gira yo didi matem no. Onko onye video na on fan pacho. Ba papa je me mama time pa Atadwe chow. Me pagana for chow. Make a join na make out say the king calls and the people respond. Me pa chow. Konfa no chair resabia ne yare. Nana kasa ye momodi ha ne anyi ntobo anka kran ne mfamwa ye mofutuo. Sanse ye ni ba bia akọ. Aha ne de tempo anu nko ade ne ati anwem so no. Ai. Sanatia Enunti ebra nana eko brekum no enyane ntie se brekum sabe nana ehye nana ase ti nana ko ho enya asem ketu akra na eno na branti a ye friend Papa J Polino Multimedia Atadwe de ne nwoma ba Atadwe de bunu face ye nyina nim se Atadwe oye comedy Dr. Like ba no ofri brekum na wa bra no omu ye interview ne be ende na Papa J ka se Atadwe sign out no say uko internet ne so ani dini Atadwe the bunu face. And one of Papa Djka say you remind me of something. Say wo say we Atadwe the bunu face. Onso free brekum. Banansians ya te se brekum. Eye Asante Asintia den na udin no. Un change no enye no Atadwe the Ashanti face. And Atadwe ka chen say me nua question na obusam ne de. Me be ye menwum interview. Enti be ya botra. Na Papa J ko so abusa brantie na ma brantie na no kotia Papa J. In fact, na enya asem keto we interview ne so kura. Na eno akotwetwe nsem bebre na ba. Ekoba se abrantie no anotia sebe na anotia Papa J ka chen se sebe ya omusa question nyansa wo. Ya pages me pa cho se video no ha ma mintie kakra. Se wonni me TikTok name na Atadwe the Bono face. Atadwe the Bono face. Obo shemu TikTok a ubenya mi page. Meba. Otwuma dia se so. Is also we Atadwe the Bono face. Oh yeah. And I free brekum. Ya nye brekum ni de she. But nanse atese nanse so otumfo ko brekum ya tese say brekum kra so ehye Asante ase. And na Atadwe the Ashanti face. Eno no bia de ehunya. Ye I say ye di nkomo na wie. Eja ye be promote ndwom ya me ya hensem. Anti ebe ya yem fancy ya. O da say na me kan de enkanye Atadwe Bono face. Na say Atadwe Ashanti face. Because according to history just say brekum ehye Asante mu. But just say bibinti na aye Santika what's the sound na Atadwe the Ashanti face. You say o se di ne ye den. Atadwe the Bono face. Eno na yem fancy ya. Ye be promote ndwom nyamba se ba be kan se we dey sabu mfrantuma gunti me ndim pifra agoro mpacho. We dey mensa da ben sayem. Mensa yem. Na me kire. We say ye be promote ndwom. Ne ndwom ne ye promote awie. Be ko be ba ne be ye hu promotion. Ya wie nti din ne de sa Atadwe the Bono face. Ni we ni bie ne de. Hunya de hunya na say ye di hu nkomo. Ye de awie forget bibia. Right. Aro bofu ara. O mi bumfu ye. But I say wo bo too much. Say what you say me ma wansa. David. Me asesa a history na me yen say e say ne Atadwe nka Ashanti face. Ne me se hunya, Papa J hunya. Sabi odi anti aye bae ne ya kan no ho asem awie a fine ne ya atwa bibia so na me ko. Nko peja issue foforo bia ansan mfa mba. Why we dey mesrewa. Ni die ma mbusa mbra panyin nti ya wonema bi ne nkase twa so a
na watwa se na simple because sometimes I am my be too much me promote njo mamba se me ba be kan nhinsem ha me question na me busa o ne me say question na wo bisa dabi tie asem na me kan no na me che adwe ne me say me so tie asem na me kan na question wo bisa no answer be no pese me mfa ma wo that we damage we Atadwe the bunu face nti Atadwe the brekum so be Ashanti dia Atadwe the Ashanti face na ye hu say history ne wo din na afa asem be no wo kan because na wonnim ene say asesa nti ye na de wo ye history teller wo ye history teller I sometimes broadcast no so kra mama ye break too much ye be interview ye be kan dwom ho asem ya kan wie sabi o nsem ya obi sam na se nyansan bi anim Atadwe ana se nsem a obi sam nyansan bi anim din na obi sa ho asem no eno na ye dem pacho Dabi Atadwe na we Dabi tie ara wo shara say Dabi nya say opa be ya no asa mama nya education oh Dabi we nya education Dabi broadcast no sometimes bi mu ma ye break too much adwuma wo ye no wo kura wo complaints ba na nsen adwuma pori no ye ya wo ja we kwa wo to aso na nu bi na wo ye no sometimes every am bi sa jimi se minum kura too much asem ya wo bi sa minyansa be Atadwe na odiwe asem enti na wo be fa we akasa tia me anaze Atadwe wo bi sa ma se me se asem ni mi nja no ba se no na fa opa be ya no ana so opa for interview no eno no sa na ekoye ya sabre akofa chese ohaw kese dia beto blogger Papa J ene Atadwe entemo Dr. Like mu nyina abem na Papa J minu ano no me yesa meto me nsa afre ni kren to kran so na yedi enkomo na yahwe papa me mu akwaba majozo kojo na apumbo ko de nyame adom ko na so nyame adom me hoye pa fantastic se Polino multimedia bibia boko de nyame adom bibia ko so ka e de radio ase mame me ba wadaroma na ye nhye ase mame emfa Atadwe nyumi emfa nto ase yemfa Atadwe nyum no na yemfa kojo dabi oba ha se oba inte oni me bedin komo na se oba se oba Atadwe nyum dabi o frame say oni me bedin komo anasa oba Atadwe nyum Papa J like how na say no dabi o frame no o frame dabi issue aba no and o frame say oni me ba be di issue ni ho komo anya me unya Atadwe na wabo na nyum Papa J na de akola no ne oni akola no wasema na bia me say o frame me ho komo na oni me bedi enti me bonnwum na unya interview na na say de oni me so obo Atadwe me sori apie o me say oni me din komo na so me mabonnwum interview amene na ye and I see be din komo unya Atadwe na wabo na nyum na say Papa J in the first place one say question na obusa akola na nye o de ne beto asemu so nim sa de oh mistake bloggers mistake presenters ni bi mo so masase amoye oh mistake be ya mistake bi amasha okojo okra me no wo issue sesen me no wo issue wo asem ne ba ye no utimi fa phone frame me eji mu nkiremu ansa na ukokwa video say me pa Atadwe abo no oh na say bi asem ne ba utimi frame me Papa J utimi frame me ko utimi frame me eji mu yesa na me kasa in the first place who dey tie e wo mu say man frɛ but time akola no wie ye onu hu se wa mistake ne bra panyin no o ka tro so opa so onkofa ne maame ne papa emfiri bunu mepa o che wanza o si Papa J of ono akora ekojo mame nka sembi question me busa Atadwe no enye se me busa Atadwe ama ne problem o ana se me busa na push na ko baby a o at times we interview na so ni nipa ni flow a na de so question be at me ba utimi ebusa question no but how onu so e fa asem no on say question eren esoma no but when timi ahunu nyansa nka bibi amfa nya education bi ama sa issue no kra no amafo nsua bibi amfrim asem no mebusa no nke very simple question I say there there be yenye nipa baako se me yebunu face o Ashanti face yenye nipa baako enye ensa hwe why education na din kabon bia dem aba baby but when hunu sa nyansa no and fine what did he matem Matias ne se bia nso so tia so when hunu nyansa nti so odi na tem na say me ni na tem but nanka ya bibi anko betimi afa so dia I clear bibi e dia travel bibi I education bia mama fo say in bibi emu no we are one people. What I say me bunu face o me Ashanti face o yenye Ghana ense sanhwe e say me bunu face a me Ghana de Ghana nyina de a very simple question but among for twist no e de ye tribe masa sa issue no me membe ho ba bia dia me kwa ne say
enwum na akwade be promote ye Ghana for adwen konwum no so enwum na ntim ye ne ho interview no mo ma adwen konwum no so na se question na wodi busa ye eno na aba be kata akola ne nwum no so forget about question na mo promote nwum ma akola no eno no so mo ma adwen ko so kojo uko interviewer na no metie delay ni osu bempa interview obusa na say open muslim na so for about interview there ye busa say open muslim ana eno ni different from sa question na obusa it the same thing because so for there obusa just so for open man na say masa we bida we interviews you know how interviews goes what I say unim how interviews ni bisi ko at times question me one ma obebusa yetimi ko obitimi ko interview obusa say when was the last time you had sex e interview ni na ka so dey for interview ho ben Nima be bretimi ko be Ghana for ankasa no I don't know how ebi musifa nsem sifa minna interview very nice interview e ho kakra no e na generate heater amafo dimatem be week ni me ma me frame na osu me sisters frame na omusu mafo dimatem sa just like that my ye interviews or Ghana hanoma ama headlines me no boy siki ye interview about Djka fie Okase Djka the MPP for Sikanes AFA. I did that interview. It trended the whole Ghana. I'm up for the stories. None of them that we interviews will bring now any problem on. Problem, man. Papa It's my style of interview. Who controversial questions? It's my style of interview. And I make us say it's your style of interview. But some you are very sensitive. Sensitive. Papa J. Kojo, it's my style of interview. Mebusao can choose to answer, not to answer. But oh sorry, Akolaya there at the Dimatem live on TV. No one sorry Dimatem me can Jimmy Sema. Who as a senior presenter, who be frank ranaka bibia channel. Now we are double. Asema ba on frame. No double a video. Say yenye demonstration fanti me. Ya double. Bloggers are more family content amaye and I'm to YouTube na mudi de ho. Why be? Why a video that we up 50k ni actually? Na say o fan go for videos. For be content that. When you asema ba ye ka. Enya say share that be fa video ni dey ye. E asema ba ye can solve issue no. Papa J akola ne pouch get into 3 minutes say our question no. On pese wo bebusa no. And you being a blogger as a senior journalist, Papa J, Juma we wa match. Me kai of face time FM ye no shots enya okra udi ka wa Juma we mu jame. And untinen kan so nso hu sa akra na pouch say Papa J me pouch emfa me nto asemu mi fra ntomago me mpese be dia prepare bro ni nyina Atadwe kan. Me fa ne nto asemu. Me fa ne nto asemu. No be changing the from bunu face to Asante face. Me say a suggestion. I say the no say Papa J video no wa ha. Video no wa ha. Ya bo video no. Enya question me busa no. Me susu ema no. As what hit ya over what hit ya hit ya wait who say me bo Atadwe he na me ka say me bo Atadwe na obi also or pouch on to mpene de na unya na de na de no bebi o chichire aboa no onsane no ho bebi o gira o didi matem no onko onye video na onfa mpa chew na akola ne ka so oba no aba be interview Papa J kan kro obey say Atadwe ka say oba no aba be interview obey onya me chew remove Atadwe pa me chew remove many issue be I don't know many inside so Papa J one thing say assemba na bi ti say ya dabu ya okan ya dabu minim say nsamba kra mo okan bi dabu de na no atum che say de o ye it's very wrong. It's my Musa question. You Musa question say yes be a me no me ntimi nkenso me ade question Musa me gitum say bia eso chen no Matias ma kan platform bi so enti pacha wo ho me pagana for chow da bi pata dwe chow and it wasn't part me say me pagana for chow Ghana for na omobu fu me edi enti na on pata dwe chow Atadwe question eso chen no enti bi Ghana for nyina me pomo chow Ghana ni bia o temi bia me pomo chow say me busa question na eso cha Atadwe but di odidi matam ne de obi ntimi kanya sa akwara panyi also who wants panyi bekasa so many di panyi atem live on TV problem be say Papa J we kan ho ne empanyimfo no what you say omu ye bibia ene omu ye empanyimfo ensa se wanu tia panyi ene ase Ghana ha ya relax to the sense as panyi ya de na nya kra na akora ni ho kwan so be ka kire no enti sa question we no ye ntimi muso bia Papa J obetimi abusa question ba wo ka kire ne say brekum history about it. We are sakwana na esan osan e ma manfo kra me pese me ko bio. The tennis. Ba Papa J me mama time pa Atadwe chow. Me pagana for chow. Me pagana for nyina chow. Akola ne de akola Ghana for issue ni ba ya mo gina mo didi matem from last week Friday. Week ni ma trendy wo Ghana week ni me pobi obeyi me free. Me pobi a obeyi bibi na nka me ho atomi kojo me da me now. What's up about it? Trending issue be answering where Baba be true. No, me fa me phone say ya. Me timi comment no. Obi ba me DM no. Won say me nkohwe comment no da fa me inbox.
na maba me ho straight obi ti abrochi no di matem say me ti ha de come de me enso nipa no enyo na ahwe me o me ni di wo fi o sa comment ni nyina I'm telling you in my DM obi ti me ka say me di watem bi in my DM o let me insult you some na odidi matem poto na me da ho you don't know what I'm going through what you say spiritual attack nyina bem spiritual attack and them that's why them no suru is now hono the sort ya wano hune papa hwe puni me ma ade am ye ansa na me ba ha say me that's why them no suru say no ahono say kojo ahono me so me nya hwe na say mo de me nam say me ma no na me de ye interviews no mo pesa mo say ma no onsa wo sere onsa say me media na hu na me ka no onsa wo sere me so de ma no ahono ma no so say ahono me de rob afufa ma no so sa because of interview me asema ba minim say me ba na ka be say aka me ma o na my dey say asema wo ka na papa je hwema o de hwema no di me hu se wano soro na pagya say say na me ka say nyere ahono hwe ewi ase ade atoto so na aye abafo empanimfo se wudi pemi a wo so apemi papa je asema ne ba ne nka ba bonte be pa achewa enka no ano no papa chew eno ne boba ye interview mapa chew say Ghana fon fan cheme ono so insist say me pa atadwe de na my no mama platform my we interview even cry no ne akwa nyina achi no onwom no kwasa amafo enwom so kwa fa na amafo ni be ba nwom no so ba mo mani nko nwom no so na me na mo attack me eno course from we from America me nim no from Germany me nim no we from Accra me pa chew akora no twaso na me atadwe maka bibi ono akora na say video e de akwa akoto wo se e kire ni mamu kire nkofo na sa akra ne be hu set so ochia eno na ne ha no eno ne map atadwe ba bonte obeye video se numisa ne bra panyu no after the interview I confront also of frail twice 17 year papa je wan peke akra ne call and I make sure say why am I there life I'm a Ghana for we are nyina hwe enti wo papa me chowa ye video wo papa ma posti fama ke ko betime posti na pa cho say atemra me di papa je no me pa me cho mo fa nche me entwaye me say question me busa no entwaye o mo fa nche me mapa Ghana for nyina chew na wa akra na wo pa me chewa me pa me ko pa akra ne chew abrame nyomfo nso bia question na me busa na question no enye size eso chen oversized question me busa and I'm saying sorry for asking that question me respect it or hini bia o Ghana ha bia me tribal what you say me tribal but mo person mo yan say me play tribalism and mudi matem papa je ni papa ko pede o Ghana papa je in my interview me manu atem eno kre na me ka cho say minua sa question na obusa yen na nye so obusa akwala no asema me na me kan yen no into umusa question bia way of interviews da papa je say wa uni masema da ho nti ne ye kan wa asem no me say sa asem no enye no me busa question no I was expecting say Atadwe be first question no or dey education bi what you say we gina so dia kan asem bia nketo asumu me na menya question and I know what to talk kasembi ento asum se menye asanti face o ebunu face o ense hwe enye nipa ba ko ebunu ni timi ware asantini timi ware bruni asantini timi kware tani asantini timi kware kremoni ni nyina epe yenye nipa ba ko wakanyansa se makra ketwa me ma wade a wo be kan se me se wadwene mu do a what did matem papa me wo ho kwan se me fra Atadwe gina phone so I don't care e wo na wo show you have every right me timi control show ma me control show ma wo na wo show wo betimi afre no o friend so make sure so na pa me chew there be so be pa o chew pan so dey nka me mfre na me ka say e wo mu se akola ne sebe na no atia o by papa yese de ode ahwede by no ne de nwansa na by so wo mu sa question na enke nkofa sa we nyina ma enti se wo pa ne chew a na akola ne so atimi apa o chew official e chew pa o pese me mpa chew sen kwa mapa Ghana for de wo pa o mu chew say o mu na question how o mu se mabusa akola ne question how o mu until sa Atadwe be yi sa asem na free ni mu Ghana for be koso adi watem what you say ana me pa chew asem America me bo sa Atadwe ntwa so a ono ni se so ono ahase o ye video se so ofre wa wo mfi me ma ye video on sa Atadwe case we ba on se matena sa ye video say anase on se Paulino ye videos Paulino video ye de opachaw Paulino di kan ye video Paulino video di kan ye o condemn so di atem on air so what you say what did you atem later o sa be pa chaw esa kra ka say like you kra respect o e wo mu say like respect o ba say na obi ono so respect Atadwe that I want to also create another issue. Obi create another issue. Also say edoko insu obotokro from. And no kra na make control papa je. Also go another issue. Esa dia bem. Kojo mapa Ghana fo nyina chew. What you say? Atadwe nso pa o chew.
enye wona be patch Atadwe Atadwe onya akwara o Atadwe onye 18 years boy o Atadwe is not a kid onim ne oye bia mon kan cha akwara sade oye ne nye me panyimu no medical kasa me patch ama Ghana fo nyina ancha se me pa Ghana fo nya chew besa Atadwe mpa me chew a me mitimi pa Atadwe chew Papa J ade amanfo enim ne se a mi nim ne se Atadwe ba kuma so wo ka ho no magege na nani aka enti afi ade nko na aba beto enti untimi nya fa ncha akwala no me ka se me chew me Atadwe interview this is the third time na interview we kwampo no me director ni me cameraman and password ye book interview no first day share say ye interview no amaso the third time me ni share ye bon mic ye bibia say ye twa na bibi ka chem so Atadwe interview no pa ye fan chechina the next day no so san frame manya ho ni na nya den ansa nya interview no the day ye interview my friend so on share me okro from any buy any day ye share okro from ye twa interview like you ho papa kuma se ho she fo mu nyina ho na ye ko ba bia na so mu ni kan na me Atadwe nya den enyu interview no that day ye twa interview no so what I say na ye interview ni we na I didn't plan say interview we betimi aba do level we say betimi aba nya issue about this interviewer amafo be dim attempts how Ghana ha say na minim da say amafo betimi dim attempt was interview me na Atadwe we no Ghana de enyawa ne enyawo na minim da but enwuma na akra ne ba ye obe promote ye ne de omoja nwum na to nchen na se oba bia ne se me ba wo so me monwum dabi utibi monwum because me monwum ba se won so se promo nwum nti ade nti na me promo nwum no ana won so se me monwum e na wo be bo obi nwum e wo me so officer wo be ba Atadwe nwum unya Atadwe a na wo bo nwum be ko be ba oni patapa me ne patapa mo nwum de o kan enye right papa enye right say ade nti wo be fa me interview so e de be promote Atadwe me man platform kra promote ni kwa mudi matem kojo papa me musu asem o me musu asem bisa me e ba jo kwa sorry me nkwa sorry okay me nkwa sorry yo to sorry ba me sum nyame okay me nkwa sorry ba me sum nyame ade tam me nkwa sorry interview so fa sorry ho be o de yan to o se bia ni o ma me ncha kiche kwa mapia ma me ncha nana mpacho me din komo kakra on se ubusam me kwa sorry isi nana no mo ha o yes ubusam me kwa sorry se munya mo ha bio interview we on be bia akobusam me kwa sorry but some na ye ka no it's not about religion o well, you see how interview goes what in maybe I say ubusam me kwa sorry aso me ba me nkuta bible me mbok clerical me free clergy me free peace council na ba ye what does me catch on but ubusam me kwa sorry it's an interview tie montiasie me catch artist ni say so ko interviewer na woni ni pani floor keje kwa me apia betina e bronya honyom na mo bebo mo bo na e ne da obetime kwesi betime fi ba bi kura ba na odi aba betum but it depends on no how we be say handle question no Atadwe immature so obe answer that question na a very good question for him to throw something out there na man fo ntie mfansu ade question na obusa I'm telling you very very good question ofi that level na tension be free ho adenti na say a good question na say me see question so a o see no de atwam ntima me nsi so me say and na me chow say sa tension and da ho no am busa answer question no and na medical chow say changing my name to Ashanti face or Bunu face Atadwe da Bunu face o see da bi say Brekuma be we dia won change ni di man Atadwe da Ashanti face what be that enti papa je me nya ne sa ye nyina ni papa ba ko se me free Bunu face or Ashanti face we are one people ye nya Ghana for enti na wo ka e bia no I wanted that question from him na me pesa question afi no won enti na me pushing no and so hu nyansa fa question number that's all Atadwe hu nyansa yes we hu nyansa fa question number umum na wo hu nyansa me busa question and nchemu a me pe na me de ma wo no ene de ono so pe na o ka kire wo no oh me okay me okay Atadwe di matema me okay what you say I'm okay me nshane ba bia any issue bia but just say me wan pa me choma interview pass Atadwe me say me twa video pa Atadwe ba biom bia la live oh yeah the platform be ma no mo fa ma no ene say the nipa be breed the organ how much yeah the platform be ma no because pa akura ni chone so mpa akura ni chewa papa je we enhye da nye live bia say mapa Ghana for chew mapa Ghana for nyina chew na wa ha mapa Ghana for nyina chew so they should forgive me for asking that question but for say me pa Atadwe chew me nya Atadwe hwe okay Ghana for question and me busa say nka me ye no konfanye education create peace ema Ghana nyina but we nya ntimi anya dia me pa Ghana for nyina chew say me busa ne sa question no and the most important Atadwe enso nchen Ghana so chen Atadwe nti Ghana for na me pa mo chew omo wo amanone eno mo Ghana ha nyina me pa obi a chew say me busa sa question mo di matembe week ni because on sa akura no kura ka kire o say ebra na Polino ha no wo ye ba say Polino ko yen o say na chi no me ma me ka say me kire mo me ni Polino ye two different individuals
Paulino or come for interviews. Until you the same channel also no. And more crime for me interviews. What does someone catch on? My interviews be Ghana web headlines edited the I had interview with Kwame Eugene, headline the whole. Have interview to Apostle John Pra, headline the whole. YOC, headline the whole. Miss V, I've done interviews. I headlines baby. Many a boy seeking interview. Eko baby mo for be the stories near the baby. It's at then as I interview Kitoya man and I did me nonsense questions. Me interview Papa Kra, almost say, or we nonsense questions. Mini strike I interview. Yes, and it's give more the stories about Fadi edited on YouTube. And yet, blogger be on your views with that. And yet, did you some near blogger on your views with that because of this? Said and some bar, Utimi Fabi, a reacted to no. Sanity. And until I was some banners one walk with you, Papa J. I was here reacting. Modimatembia, Obinson Twasso. Catch a gun of way. Modimatembia, Obinson Twasso. And Ghana for as well, Catron, I may dear. And I'll pass out the chance and be out to the appear at your mother. More for attention, man. Only Atadwe Beko Beba. More for attention, Mamo. What I'll be me interview. I've very well become create. Wow, Becano create. More for Atadwe Beko Beba. Wow, Becano a Brunya, Monfano. Mamma, Kojo. Wow, Becano. I'm going to the crack a crowd every day. Be more time in your neck. Why? I mean, where we I mean, where we oh, but now why are you over here? Come on, share. I told you the blue face.